Ni Ikereka ria 27 ria mahenya ma gutua ng'ongo ma Discovery Cross Country County ya Uasin Gishu. Kuria mwena wa arume Josphat Kipchirchir ayukirie uhotani akihuthira muigana wa ndagika 30 na sekondi 23 aumitwo thutha ni Alfred Bakach na Nicholas Kipchirchir maumanite thutha. Mwena wa nyarari njorua ya mahenya ma thabari ndaya ma Honolulu Marathon Brigid Kosgei ayukia uhotani ihenya-ini ria kilomita 8 akihuthira muigana wa ndagika 27 na sekondi 30 aumitwo thutha ni Vivian Kiplagat na Valerie Ayabei marumaniriire. Ahotani angi moima Ronex Kipruto na Roslida Jepketer mahenya-ini ma mbeu njithi gatagatika angi aingi na hamwe na aria mekuhumbite riri mahenya maya ni hamwe na mutongoria wa kiama kia mahenya guku bururi-ini Jackson Tuwei. We have seen that it covers not only the elite athletes or the senior, but it also takes the actual discovery of the event, of the talents. Hidoyo atengeri matanyihire 30 ni mashaguritwo gukarugamirira gicigo gia South Rift ucagurani-ini wa timu ire karugamirira bururi beteka-ini cia mahenya ma gutua ng'ongo mweri wa gatatu bururi-ini wa Algeria. Hamwe na aria mashagurirwo ni hamwe na Paul Kariuki na murunawe Davis Kiplagat mwena wa arume na Cassandra Chebet na Edna Jebitok matongoria mwena wa nyarari gatagatika ahotani agi. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwihaki wa Ndogo.